Juan Malillo Tolosarra hemen El Campín Bogotako estadio honetan aurkeztu berri da Millonarios futbol taldeko entrenatzaile berri bezala. Bere lana urtarriletik aurrera hasiko du talde tekniko eta jokalarien gabonetako oporren ondoren. Kolonbiako komunikabidez beteta zegoen prentsaurreko batean, Juan Malillo ilusioz beteta eta motibatuta azaldu da proiektu honen aurrean eta urtebeterako sinatu duela adierazi du. Si uno decide ir a los lugares donde le han abierto las puertas, donde le han ofrecido trabajo, donde hay amabilidad detrás de esa propuesta, donde hay un país que te recibe. Ahora quien reciba mal, bueno, es un problema de cada uno, pero yo me he encontrado un montón de gente que me ha recibido muy bien. Kazetariek etengabe galetu diote zer moduz egokitu den Kolonbiara eta zenbateraino ezagutzen duen taldea. Lillok esan du klubaren bideo asko ikusi dituela, baina garrantzitsuena futbolariekin zelaian lanean hastea dela. Bere fitxajearen inguruan zur edo kritikoak agertu direnei bere lana erakusteko. Si ganas al Olimpo de los dioses y si pierdes pues al infierno. Pero aquí, en cualquier lado, entonces ya está. Como al final la tasa para medir la capacidad de las personas tiene que ver con cómo te han salido las cosas, no con cómo las has hecho, pues eso está. Millonarios taldea da Kolonbiako ligen historian titulu gehien lortu dituena eta herrialde osoan kamiseta gehien saltzen dituen kluba. Teknikari euskaldunak egokitzapen azkarra izango duela espero dute tituluak lehenbait lehen etxeratzen hasteko.